Ajme mene, gledajte ovu vikendašku raskoš, a opet je hrana za sirotinju. Evo, ovdje smo, kažem već, jedna gospođa je malo popustila, pa nam prodala jeftine vrganje. Ima tu nekakve pancete, koliko vidim, skromno malo. Pancete ne smije biti previše. Imate ovaj bijeli umak, pa naravno da ga nisam radio ja, nego sam kupio u trgovini, ko će se s tim natezati. I imam predivnu tjesteninu. Evo je, čak ću poklopiti tu tjesteninu jer vidim da malo treba. Dakle, dame i gospodo, nema potrebe da se mučimo oko skupih jela. Jeftina jela, sirotinska jela su spas za nas. Kažem vam, nije lako. Ja sam prošao Golgotu, pa onda znam što je Golgota. Ja sam sretan, ja otvoreno govorim, da je to divno. Sok od Arunije, pazite. Čovjek mi darovao, on to radi doma. Domaći sok, istina, to nije sok, nego sirup, pa morate ga malo i razblažiti i tako dalje. Ali, kažem, pa to je divota, to je krasota. Sve drugo je besmisao, grčenje, svađanje, natezanje i tako dalje. Zato sam i pokrenuo putešestvije Gordana Stojića, jer više nisam mogao podnositi. Ta prokleta natezanja političara, šta je političar rekao kome? Naravno, neću ukinuti politički kanal, jer je besmisleno da nakon 15 godina ukinem nešto što sam krvavo radio. Ali želim se malo opustiti. Pazite, ta tjestenina ima jedan tu kiosk. Predivnu tjesteninu rade, domaću i prodaju nama. I nije skupa i tako to. Kažem, nije bitno živjeti skupo. Bitno je živjeti lijepo na svoje zadovoljstvo. Nisam baš imao u životu nekih silnih zadovoljstava. Nekad da, nekad ne. Život je takav. Ali baš zato na putešestvijama vas pozivam. Napišite i pošaljite svoje priče, makoliko one bile sretne ili nesretne, ili dobre ili loše. Gledajte, ljudi, pa život je takva strahota. U ovoj zemlji prokletoj je život takva strahota. I mi smo sretni što imamo, evo, kažem vam, bijeli umak, panceta, šampinjoni, luka ima, kako god ga vi zvali, crnog ili bijelog. Dakle, sve to iskombinirate, nemam pojma, pancete, da ima, panceta isto kupio ja na akciji. Dakle, prekrasno jelo, prekrasan umak, prekrasna tjestenina, prekrasan sok, domaći, najdomaćiji, bez ikakvih konzervansa i kojekakvih beštija koje nam podvaljuju. Ljudi moji, ajmo probati, barem na 5 minuta dnevno, biti sretni, jer teška su vremena. Možda su uvijek i bila, ja to ne znam, u povijesti svijeta, ali su teška vremena. Pa ajmo, kažem, 5 minuta biti sretni, uživati u nekom receptu, u nekakvom putopisu, u nečemu što će mene spasiti, jer kažem, malo sam oštećen, malo sam ozlijeđen, treba mi vremena da svladam strah, da izađem van. Sve vam tom pričam, jer to je intima, a vi ćete svoju intimu ispričati meni. Pa ćemo znati na čemu smo. Jer nije sramota biti intiman, sramota je cijelo vrijeme lagati, i upropaštavati ovu zemlju, i uspjeli su u tome smećari.